Kurumjari SKTV English Putaramnok Cheri Raj Nongthombam. Welcome to yet another edition of Beyond Headlines. Lamdamasida Tholiba Thodo Watok Singh, Lamdamasigi Langaki Policy Program, Natraga Lamdamasigi Mapana Tholiba, Thodo Watok Singna, Lamdamasigi Miamgi Punsida, affect or Pataraga, the Hiriba Thodo Watok Singh, Adugi Maramda Ninktina Kanga Bohanabutai. Ninktina Kanga Gedamakta, we need to go beyond headlines. And we also need people who can tell stories beyond headlines. Adurangasi beyond headlines ki edition asida beyond headlines ta hojik thoi ba thodo watuk sing si ki matang sida dikoto binugi damakta SKTV ge studio links in the lebirabasi koi senior journalist oza Ahongshangbam Mobi oza Mobi, welcome to beyond headlines. Thank you. Ado oza hojik si yam na latest development hai batare yamna latest mang na tragasu how kiban minini humi sida event sidi khara mamang na thoki batar gasu hojik ta oina my news around tor pa hetare maruina tangkun ga mapan October ki tangkun ga mapan da Madui mamang di piram intro video bi tangkun ga mapan upload torpa the print ki amadi East Mojo gi video interview sing have that BBC su tawi aduna maru ina East Mojo ga amadi the print sina akoi gi swagi khetare news su yam toina toba adumba news organization sing ore aduga ji yam kana viral ore chi ju hairi ba organization ani sigi news clipping sing have tare yam kana ore aduda maru ina East Mojo gi interview si koi NSN IM gi Deputy Auto Kilonser VS Atem ki interview ni animak aduda ismozo da man hai ki basi kuki gi talib autonomy na ta separate administration asina naga gi aspiration sida affect obra na wahang sang mutam na magi maike di pakum pi basi Atem gi maike gi kuki na karim bas separate administration talido Chorochanpur khakta gi oram tar gadi koi da hana so hai gare ma ngalli gi hai gare koi adum support togani full support legini adu gi damukta di but Kangpuk pi amadi Tengnopal di that is not their place madu makoi gi lam nate madu di yaro hawi hum yam tentak na thami have tare adu target zik adu gi wafam yam telaba pakum sida laisi Chorochanpur china separate administration phangiba matam dadi they don't have any problem aduga Manipur kai su yai habagi ka su kai de bagi wafam adaira yam chawna make sing na ta tare makoi gi di Naga inhabited areas na Naga contiguous area makoi na Naga lim ne khanjere area se sok tragadi ka su kai de whether it breaks Manipur or not habagi Kashu khanda ba man ba adum ba pakum ama Manipuri mian fil to hetare masi khoi na kamai yeng biani oi sida khoi na ani thong yeng be amana NSN ayong gi miyeng ha ma amana Naga people gi miyeng ha ma okay BS ateng gi answer do di NSN ayong gi miyeng ne loning man di kana the NSN ayong from the beginning Naga ta ba north east ki state single level from sing even Myanmar Mogi Nagagi upon ma Shembu oidna sorry Magi Dabis Tolai. Siki Dabisi from the 1946 agreement with the 1947 June 29 the Toguni 9-point agreement aidna Madu Sar Akbar Haidari agreement Harizukane point Mapan Yoba 9-point Yoba the agreement in the Vomatum da Madu Nagasingi Lamjingi Punjan Bagi Ayaba, Hagadra, Charapama Panbam Yori. Adu Ada Maru, I'm cooking the 9-point agreement, Sahi Taras and Nagadone. 19 can say that 47 August another Jun Kun Mapan, so I don't do Sahi Tara, I did 1957 the Loydwin. 57 Lorikanda Madugi agreement do Makasa Tagadra, Natragana. To drive question them so hangiva, agreement to the Auriva. Okay. Madu agreement do India government continues to drop. Extend the drive. Another agreement in the dre. And Nagasing interpret Taurina agreement do give matung in a moide PDC, judicial ki, executive ki, lands ki, aduga. I take no Haitarego, moida autonomy capitu eve. Adu pitu autonomy do Chahitara do Manunda. Makata namu satna ba yana ba potu laitragadi akhoi ji agreement ano ba idramina khoi ji ning tam yan khanba adu tawodo agreement du dikeno ne yadeba khoi matam du gi pijona reject torga moi 1951 da Naga independence ki plebiscite tawduna 99% na Naga independence yaigana tawgi bane ba adu gi matam du da lairiba potu India government yam clear we hogdadana mogi demand no continuous toreba sigi matung da 1960 da mo 16-point agreement and among the web adusu Nagasing punjan me posit dum palev right subject to article 3 and 44 anisi pandipali ko adu gi pot mayam jena pula kanda Nagagi punjan me posit laibanina
ꯃꯈꯣꯏꯗꯗꯤ NSNꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯤ NNC ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯀꯣꯟꯅ NSN ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯏꯅꯤ NSNꯗꯒꯤ NSN ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯥꯏꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯥꯒꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯧꯖꯈꯤꯕꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯃꯥꯡꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯣꯡꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯚꯦꯁ ꯑꯇꯦꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣꯒꯨꯝꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯤꯄꯜ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯅ ꯃꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯒꯟ ꯄꯣꯏꯟꯗ ꯀꯤꯕꯗꯒꯤ ꯇꯧꯕꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯦ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯗ ꯖꯦꯜ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗꯗꯤ NSN IMꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯕ ꯀꯥꯏꯗꯕꯒ ꯃꯣꯏꯒ ꯀꯩꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯤ Okay, ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦ NSN IMꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯣꯏꯕ opinion ꯊꯝꯖꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯊꯝꯃꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯃꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯥꯏꯖꯕꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯇꯣꯔꯁꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯛꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯃꯤꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨ NSNꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ NSNꯅ ꯉꯥꯡꯕꯗꯨꯗꯤ NSNꯅ ꯉꯥꯡꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯗ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯝꯃꯤꯅꯁꯨ ꯂꯧꯗꯦ ꯂꯥꯜꯂꯦꯅꯁꯨ ꯂꯧꯗꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤꯕꯣꯗꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏꯗꯅ Okay, adubu NSN IMꯒꯤ organizationꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ opinion ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ against ꯆꯠꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ traitor ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ consequences ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯇꯥꯡ 22 ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 22ꯗ ꯀꯨꯟꯅꯤꯊꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤꯁꯦ ꯁꯣꯝꯗꯜꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯁꯣꯝꯗꯜꯗ ꯇꯤꯁ ꯃꯨꯏꯕꯥꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯤꯁ ꯃꯨꯏꯕꯥꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯕꯤꯍꯥꯞꯇ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯕꯤएस ꯑꯇꯦꯝ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ NSN IMꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯒꯦꯟꯁꯇ ꯆꯠꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯥꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯔꯅꯦꯅ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯄꯤꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯇꯩꯁꯤꯗꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯗꯤ ꯊꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯥꯖꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯊꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ट्रेटरने हना ट्रीट तौबीदना consequences मैम थेंगनगद्रा हाबी वफम लाकने अदुना मदु कीबदगी लोइनो तुमिन लेगिन हेतारे अदुन तुमिन लेसन बसे मैम हाइना बसे तुमिन लेसन बसे you are legitimizing something मदु अचुम बनेना and तुमिन लेबा हाबसे you are accepting something मदु accept तौबने हना लगुने हाबी वफम सिले अदुना हाइरिबा NSN IM गी opinion si IM खतगी opinion ने यंगदोरिबरा नागा मियांग गी opinion ने यंगोइदबरा केनोदा everyone is silent everyone is more or less accepting or legitimizing the opinion NSN IM sina nagalo ni mak represent to have you sum bakar wale NSN there so many factions atem gi interview da ma masana sum haramani right India government na ko ji machim che tanaba thugai na honari even single person ama bau da organization ma semale madu India government approve bi thui ga habna si mo yam yawri right adu moina khwaidi ma pangan kan ba sakti khwaidi leibine si ko che khwaidi gi sakti leiba khwaidi ma pangan galba Naga sing merkte na North East ki la loba sing merkte khoi chau bune khoi pang gan bune ba aduna threat to bada aduna kainom ha kan madu gi ona tena bada sab to ngam bai je arai bana te ai thamoi da leiba tumina leibudu khoi na hainai tumina leibu bo pang da bani haibudi chum moi khum da bai bisi gi ma answer ma le khoi ki bede gi se example nan ma lak pa kan wok pa matam da yaning da ba ma chogot bagi kholau la hon ba NSN ai ngi piran bai ma ya ma to bising do madu ki bana hak tene na khoi lawe loin ma bun si bagi natraga chogot bai hak na te ba khoi nu si ba tu le nu si rong ani mamdi yening ba taning ba sahi yang khai matung da moi ba jik mai tok jano yening ba sum yam yorum dun he tare international fame or bi right la lo boda international fame oi banu pa man ai khoi gi khul da lak pai je khoi khuding ma yeng ba je masan da bane aduga ma na lak pa matam da माना चत्रिङैदा मयुम पालहौदबा मीदरा पोकपा मचाबोदा मचा अमु लैदोइने अदुरदि कया यामना कोइरनो चाहि यांगैजि तंखाइनेबा मिओइ पुन्सिगि अदुनि मतुंग हलकपा मतमदा मी म्यामना हराउनो पय मसान्दाबनेबा अदु मागी नुंगाइनबा अखोइना करिगुबगा तौबिबाइजा मसिसु दुम कैसु काइदें खलेबा तबुदबु मदुना कॉन्स्टिट्यूशन दा काइरगदि लैबाकी लोन ऑर्डर दा सोगागदि मदुना तोंगानबा फेमले दुना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना करि तौगदि अमनि अना साइदैदा
mabu sogli man habido ko ni lo ya hena ko laude ba ai mara la ko nga sa ma ja pet panja gi do mui bawe na ma gi ma pong na phon dam somdal da lak pani na everybody na mabu welcome to buni hena I did my lawe ka gi ma gi hoi my party gi ke mong goi ro bani na madu gi satna kanglon gi wa ma da ma su to ya da ma ya ma lai ne madu he to da ma su kano to de ne ba even phijo ba da NNC ho do ta na to me ba phijo ba da NSN chema kan da di phijo bo de mo gi against le bani ha ri ne shimaina party ma gi le jai ba pot ki chana ba pathap to gi na tra pam jo budi ona ta na ba ji party du gi strategy hai bom to ai ne se Nagaland si me se jasoki ke no ga jo ho ke se jasoki o male je bi jasoki ke na to rim ni na mo gi NSN gi mayok te le na ho ke se ma ya da ba ma yam le ba ana si gi po ma am je khoni yen kan da di party na le po ware ba ji koi na phani amna Indian constitution thajerasu Indian constitution le bar to gerasu khulai pai bulu omna lor ko ware ki mayo ka thabak to ba se arrive na te madu khoi da yamna full protection pira ba full security pi ka na ngam di khangre ko common people la man ding ngam moi dong ni na everybody moi na treacher ni hana lo ba treacher ni hana thabak to ki bada kana su thing ngam even moi machine khulai pai machine ko kap na ri ni hat na re ine ba NSN ga ani thol ko khaplang ga yang ba thol kan NSN machine kap na da missionary ne adan mi cham di moi ai do dum ta gani adum ingeni adu thamoi ni ya bra ya da bra hai do di mi masa do na khang ga do ni khoi ju chamani si khoi ne te lo ya re na lo bu su sum de adu ga khumdre hadna ma ju khut thangat ki lo bu dia de khumdoi maram ji khumdoi maram lai yam lai gane ma hen discipline oi ba matang char kan da phong do kan ne thamba or masu ya ta okay adu gi hujiki is mozo gi interview se ma kha sa thrak ma tham da interesting oi ba haidi ngasai somdal da tis muibana lakpa matam sida multi ethnic ki oiba multi community ki oiba participation maitai dagi maitai bangal dagi and other communities mayam not only tangul khatana tana mayam na laga masi unaba wok ba habatare adugi thormdro saru ya base masi ki matang da masi saru ya ki base kyam significant oi na hangba matam da vias atemna bakom pi base akoi community khudimak ta koi akoi gi khud se khud launa hangdoi khud haidi extend to arm extend to we hand extend to we mai cookie ogera maite ogera adubu past mamang da di maite singna akoi gi keno si akoi gi kaibatar NSN IMC mase understand toram di aduna maram oraga 2010 da mahak si chang na honor matam da mauget ta irang thokhiba misi mana thokhiba bo yaugre adugi matam dar mahoi Manipur gam gi mathak ta makoi akan ba action local ba yabani adubu Manipur government di India government gi makha da lebani na madu India government no ina tawjarasun odana koi tumil legi bani habi yohum nojigam it means matam du da sangba yagi da basi maitai na misunderstand to budagi na traga Manipur government na understand to bangam da budagi changhan gi bani aru hujikti maitai na makoi se understand to re haibagi ingit ama pi hetare so kamai yeng bi masi understand to hagi do na traga jan thamiki ba sai yankai matung da kana guma miyo ema magi makunda lakpagi damakta mayam se harauna yeng basalu bani una basalu bani logador ko thami be hoi ani thong se jo ani thong yeng be matam dur lakhibagi mong duga andak lai se yam khene matam dur lakpadu maji bairo to lakadoin maji ego ma yawi matam dur da maji kai guma makhunda magi maram dam da lakning borgadi handak lai shumana helicopter lakbe direct adum lakbe matam dur da khoi protest to ko pa to budi ai adu su iran di thoyo right magi du di tasengna magi might ama ai khoi sibuk ngami habdo put na bo khotnaning ba man ma khok ugi ba aduga matam du ai khoi 2001 da thokhi bu ga 2010 du ga sahi su yam la da khoi gi mi khara gi thamoi da pen da ba noi da ba se mi si ini da aso panjau da hi ba disfigure ba yar ni adugi mayam du gi family sing adugi maru pang mayam du gi nungai da ba ju matam du pura ko na tri ba aduga matam du the real danger se koi Manipur thukai gi wakhalon ji moi de yam chauna lebidong na khoni su uyu aduna ani duna yeng kan dai khoi na ma da ta pak ta gari na la agadi irang hen thoka drive aki bam jo fawe adu ma na government na thingi ne matam du gi aduga ma chi helicopter na somdala la ke har magadi madu thingam de ju ya aduna government gi policy tare ko aduga handak lai ji di ma ang se mang tham gi do as a villager somdal gi villager omana lakpani na aduga ma chi sahi 91 ni masa solabani wangang wa fazarangam ni na samaga chaloni wangang goda mayek singakram ni adu mayum da hanjar ke sidi khoina harobam the everybody ma welcome to um the aduga eje naga moina tangkhula moina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯋꯥꯔꯧꯔꯤꯗꯤ NSN IMꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯗꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯞꯀꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯋꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯡꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯈꯤꯗꯕ ꯑꯣꯄꯣꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯣꯄꯣꯖ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯝꯕ ꯆꯪꯉꯛꯄꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯏꯔꯥꯡ ꯁꯥꯒꯠꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯎꯕꯁꯤ ꯃꯥ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯔꯤꯂꯤꯖ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯔꯤꯂꯤꯖ ꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯍꯤ 50 ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄꯗ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯨꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯅ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯃꯗꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯀꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯝꯅꯅꯕ ꯇꯤꯡꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯒꯤ ꯉꯥꯛꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯥꯎꯕꯗꯣ goodwill gesture ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯍꯤ 50ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ 1964 ꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ NNC ꯅ ꯆꯤꯡꯕꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯆꯍꯤ 50ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕꯗꯤ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯖꯨꯟ 18 ꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯍꯣꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣरिꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣरिꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯏꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯖꯨꯟ 18 ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 19 ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 19 ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯀꯣꯃꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯒ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ after 50 years has he changed no he hasn't changed amuk hena stronger oina magi voice to thammi hai tare video interview matek mana ngang ngam khara adu ngang ba khoi adu ju thengna jai aduga ma ki speech ama vs attempt na thambasi yes ma masa man ibn natraga su prime minister amagi atokalan sir amagi speech to kana won drop to worngani organization ki speech ni thammai do hai tare adu targadi adu ki speech ta yori mafum do 2001 da lehiba natraga 10 da mana lakhe to matam lehiba kemda change tawdi so in a sense I am gi oina natraga muibagi oina there is no change instead he na bu kan na bu forcefully handaki laga ma gi soil da haidi manipur gi soil da bu ngangam me haitare sigi tongan ba separate ki nagalim gi wafam se adu targati adu da ngasagi multi ethnic oiba ngasagi affect to gi bajun tribe ban to thoki bad yauba maiti community mayam am chalaga saru yaru base masi only ahan number lai hana welcome to bu khaktan ogi doribra ngasagi political connotation du di yengoi da bra habsine hoi yengom thoi adu hojila ye khoina yengada si NSN IMG last 10-15 years kaya yam honga agesi 1995 ta yalan ba ceasefire agreement gi framework agreement hai tare framework agreement semba hore madu horko matam da NSN IMG demand si ekoi si constitution ekoi layani frame ekoi gi flag layani adegi ekoi gi nagasing punchen gani prime minister level wari sagani foreign country wari sani harmine ceasefire hokpagi ha ma framework agreement semok pakanjida adugi phibam de wari sarpadno hojiki dimapur phome nadra third country harim bodo hoji dimapur phangkale adu hoji lai mayum nanjale as a civilian nga hapet naksanare civilian umaji kanona government gi londa da harga mausa gi phibam da hanjil lakpa haido mausa gi phibam da hanjil labni madu koin welcome to royone okay thaine gi india ga ekta thang sana dana mukna dana india da sangbu yaroi wari sarsu prime minister level da laga koi sai san bangkok da holi wari sarsu sai da hobote ba adugi phibam du oiraga di ekoi ju madu gi matam du gi phibam du ormuje makhoi no hong po chang du gi matungina ekoi ju laiba ki keno city da mauk sai phibam da hanjin jarage nu pam je ekoi no kan na mu tawraga di amuk sawalaga di amuk hanjin chakraga di phibam du man pharoi haibe wakhalon da maji phibam ta na ba gyan tarak na ba hotna ba da sogat banen su lo yayo aduri ma ki speech se hongpugi speech de mandi hetare speech to this mayam haidi mogi magi fundamental fact to change to dena sum thamme haigi dore sum me ba speech ti hong de yayo ba marni kana da makhoina piri ba chahi kuding speech si adumaina akan bang hatane adubu maduga mari lena kari thabak to bang magi hebe question lan yayo thabak tim te leitri ba moi masana sum ya jabani 600 round right almost 600 round lo koi wari sare ekoi de kari me te hong pong dir porotri last 10 years wari to leine
ada ahong madu porokte moina phana kana larju law ba hengkala ko kai ahong porokte adu orga di makhoina lawjar ga su moi gi si da kanjar ga su thabuk te di collector da no moina khoi kalisi karino da highway sing da paisa khai bu khatang are si bo da moi lon control tok da area ma yam yaksala yositi atopa community na atopa kulai pa na control tok su yaksala amne ana si posi an kanda makhoi gi hongai ba change ji da mana people gi mind ji change tor ine adu ga ngasai ma ji eje tangkul luchingba amoina halapani akoina tangkul leje koi paisa ichil inaw ne ba khalon duda adom le sunai bane ma speech tu de koi yamena maru ne lawrudre amdi nga thabuk de koi voter ranji wala na panglaw long nei dra adu tawni ada tawni taw do aro thabuk tiam de taw de dra vote ki campaign law bu de koi ka maru in law de swana taw na law ba loop amana moi party ki policy sum chahi goding lok thok pa sai speech sai goding pi ba kanda ekoi no ti lum la law na dre manu kana maru thabuk tam ta lak tra pa ja da madu gi impact am ta pingam dre okay impact am ta pibu ngam dre di nation am taliban sagi almost sagi nagalim natraga separate country separate administration haitar kuki londa da haragana kuki su they are also demanding separate administration aru targa di india government piro isu dum hairi wari sanari pi bagi wapum kesu leite mana naga da su dum pi dana la e ha bagi uzan tham ahong kesu leite don on ground ke leite makoi demand kan jibana mai to dana kuki mla tara atarga kuki ge lalo sing su group sing sen talib demand su separate administration separation dune ado mogi separation jo kesu people leite chai ani makai sida piro isu ha bagi wapum mayam le don on ground da kemte leite ha dana asa gi zalengam ha lari eriba keno gi president ps hokip su lakuma tamda akoi gi mayam wok pasa ka dori president kitang khenari di ojeki kuki singi di oji yang kan ba action lei ri iman NSN gi di phan yang kan na manipur thugai ni na lawjar so manipur gi maitei hai tari ko community del mo shoktri ukhul do gera mau de sanabti do gera or ate naga dominate e da ta ba maitei sing da mo haji bu da maitei le bi yaro adu da kam yaw de ojeki kuki gi torisna kuki dominate area da maitei le bi ya da ba chat pa phok ya da ba gi polam yaw ri anti maitei feeling am mo di yaw ri madu sagat pa da mapung oi ba mi ma sang pa da ikon opham di thok tri mamdi ekoi na pa mi ji pun nei na ba peacefully le mina pun le mina ba sete madu mai mai to kan do ma yam la kan ni ko madu karmai na accommodate to ko de ya na government fire don to je ga na ko lo ngam bote do di ano lai du madu ki potu da ani gi khena ba du na ne mui ba di as a somdal gi luching bana lak bani ahal moina ai tarik ko 91 joram na so on the ps hokip to di Manipur si thukai ba tena ta mai tei jo hana na injan ba di yaura ine ana sigi pot ani ji khena bani na malak ko di ekoi opom thokte adu lak gi aya busu ekoi ni pifom thokte na advance thang ni amana fresh ori ba amana khitang tapthara ba haitar amauja phi hanjala aduga ngasai gi misi mina mi hat mi pun gi dia dum hana sum am legre haibtare adu mayam sum kaungna ba daga matam gi matumina ahong khara lak pasin mar mo rega fresh ebisi da mayam gi focus ayamba leibo egane habne du ultimately matangi matungina punna lemina daba yadi habagi fundamental question amde dumak lai madumaksu maitei natraga valley dali ba maitei pangal mayam singa sina dum manipur gi territorial integrity kai bi aroi aduga administrative unity kai bi aroi ho humse dum haidunu lai hatar aduna mathangi wahang se khogi mahaki vs attempt gi interview ama the print the people matam da madugum haipet mari lena na hatare the print ki su same 29 october da thagalak interview ni probably no waling adu matam no wale kano 29 october dari moi kano yogre senapati yogre aduna adugi mamand ukhul de leringa do interview aduni adu da hujik hairi si koi manipur gi ethnic conflict ki matang sida hangba wahang ni adu da conflict se kamaina yenge and hai matam the vs attempt na phongdo ki basi in the past Meiteis and Kukis were together mo puna Rami and they were helping each other and promoting each other in order to fight the Nagas. Nagas to fight Tanogi Tong Moise, Samaina, Moi Puna le Minarami, Moi Amana Mating Panarami, promote Onarami, Adubukari or no Kangre Mokoi and he say Kanakale and Adubokoi. We have no interest aligning with any one of them when he give Martakanagam Saminabagi Wakalo Kemlete, Aduga, and against a Sapi Wakan to Kemleti, Habagi, Wapumsi, Pundu Hetare. We are neutral, Lakoja neutral, oi, and as an I am Habagi, Wapum Punduisi. Adubu. Meiteis amadi cookies na makogi mayokta lei hena yengadori bra cookies yes of course 1992 dagin 97 pau makogi yam chauna naga cookie gi class legre aduna warom warga har kun habi ai maite gi class legi sunete maite na higher city even ngasagi makoina taliba nagali moibi ai natrago jingna separate administration hoibi masi to bi aroi manipur city apun ba
Manipur have much in the Maiti Katanate, Maiti Pangan Katanate, Hariba Naga, Yoriba, Kuki, Yoriba, with community Mayam Zigi, Apun Balam, Dubni Manipur, Haisi, must historically. La badu malam da mani masi kahlo si haiba kalten adu kahalak putugi mayok ta ngaktani masagi 2010 da muiba sangbe yaroi ga na mayam na saukri ba natraga irang leihri ba 2001 gi jun 18 thokri ba natraga hujik toi birang jing hai tare masida maitai sing natraga maitai panga sing valley dagi hairi sidi manipur gi territorial integrity kahan be yaro have ne no territorial integrity kahan gada ba any organization oi bi maitai manung de oi bi ai natraga naga manung de oi bi ai kuki manung de oi bi ai adu dadi maitai sing na adumak voice raised or so it doesn't mean Maite is against Naga or Maite is against Kuki. Not like any other community who is going against the integrity of Manipur. Otherwise, Sidati, Maite Naga Puna, Kuki Mike Tabaka Wayana, fight away, and I'm Harris a quite a years. Masikanani. Matamama da Manipur to Gaina Bani Hydramonium, cannot Sagalapa, Ramayamdo. Madrid the cookies into Manipur to Gaiba Yaro, Havigi, Yaromio. Other the Michang Malay. Maite Manipur to Gayaro, any home Changa Hanaragadi, Madumoy against the Levin Logan. Okay. Adoga Atopamana, Man Haridugi in direct, a quick Nalingi Matangiwani, Ninto Paling, Ninto Palingada, Ninto Age policy, Kogi Tankul Kul Amale Regati, Kongjai Kulama, and about the Tamjale High. Madukara Buksumbalam, but the Congress of Kanoju, pay the labor, Cookie Kulmayamze. See, at mine of Pusala Kibra have a question to the labor. One the akhoi tangkul singina ma pangan kan ba landa sala ni am phabani na maitei ni thok da landa ra kadran ki da landa bu ahan ba thingna ba ji cookie ga khong matam da khongjai hai cookie hai de khongjai ga thingna laga maitei na reinforce to ba adu gi pot mayam du yenga ga historical background ko yenga ga man adom da sagat porom ji ta singwadi maitei ga cookie ga pulaga naga gi against da thak oina to gi bi amata leite man de maitei kana ga community ga hantak thokna ba 1993 की थोकी न तना काय खने देव खने सर्टेन इशू खरा मदे तोंगान दोन बग नो खकी बानी को अदना नगादा इकोइना येकना बल लैगिदे अदुगा मोइगी एगेंस्ट थप तो वमस लेते ओनली थिंग मणिपुर टु गाइना बो खोर आयंगी खोलाउदुगी एगेंस्ट कोइन थप तो बने अदु सगल पने मोइना पुल्ली हाइदो पुल्लगा नगागी एगेंस्ट नति इनेशन आयंगी एगेंस्ट ने नगा एगेंस्ट ति कुकी न तो तो दो तोंगा ममनी अदुगा Maitei Unity, Uncle Togibility, Aluga 1992 gi Nagaga cookie Kanagido, Madu Matam to the Nagan upper hand Haitarego, Hena Kudung Chaba, Adegi Moi di Maruina, cookie in a charge, so innocent I am high. Innocent I am now Moisi Paktan and Halakbudu, Num that the Mojukulai Pipe and Hano, which is Mayam Hibum level. Other Nagasina, Mapangan Kalaga, Hena Kanasan of Topunina, Madu Kam took no one over the Maitain as over Togang Logiv. Madugi Logi Togdang do Moina cookie, Mishangi and a Lord Museum. The same way, Kanabadu, Sum de and a Kamtokivione. Kamtokuta, Kogimati, Russian Mayamana, Mother Tawayano, Honaga, Nakan Animaxi, Wari Wataisanaba, Bahaptanaba, Mayam do Porakan Dogrinevo. Aduna, Adugi Poto, Makoina interpretation do Lan, Lobo, organically, Aduna Masi, Koi Ma Yamna Kayatari, mature about Yam Kang Hiraba. Adigi Mapangi Karigi Ranti Yang Kupna Naina Lucing Bamana Yang Kupsan Ulum Devaze, Simazukitang Equida Nungai Tabamadi Pawe, Kadonga Mateka Cookie, Pulaga, any community against that, how to talk with the Simaday, and one hygienic. Yes, Duga Makatana, BS Atimna Maral Sirisi, Maitaina cookies in help that we have you from the Masi Ismozo, Hire, Domana Wapum Pondoroposi Maruina, Kogi. 1960s की मतम दा बर्मा की रूलर है तारे जनरल नेविन ना कुकी मैं आम एक्सपेक्ट हो रही as many as 30,000 cookies सिंह नागालैंड नमदे मणिपुर दा संजन की है वो की वहाँ मानो थमे तो हर बार मैं आम सिंह सी रेफ्यूजी की वही बा पैकेज मैं आम गवर्नमेंट इंडिया दा की फंगी हुए ले रहे मधु मते न फंग बनाते बर्मीज न फंग बनाते न तरह नागाजिंग न लोगी मते cookies न तुम फंग जरगे ले हिरा वापम नहीं अरुगा केनो ये प्रेसिडेंट PS हाकिब ने इवा नसाकी जालेंगम हरी बा लारिक से दा Yawa Wapam Man Makatana Pali, Maduda, Iris in 1980s Kimatam the Somo, military coup, Tokmatamaseda, Madrusumo, as many as 30,000 Amu Jangakre, have your homesi, Tame, Aduna, Madusan Kibumayam sing adu, Masakandoga, Kango Matoka, have your homeless Madi Tamtargasu, Man Haisi, Sanga Ibamayam sing a say, Manipuda Sange, Aduga, Matamdur Maitis, it was Maitis who helped them. Maitis in the Hari Sanki, but 30,000 cookies in do. Settle down one of the Mating Pangi, safely integrating them
as their own brothers magi machin manau gi type ta hariba 30,000 ke 1980 de sankhya mayam se maitai sing na help tawdana tana moi se integrate tawgi habgi marala ma siri haitare oi maran siba haigadra charges di pagdok to gi adu bo ji yenga do se 30,000 do chumambe ai helamase wala mase maduna to ngam chakre ko adu hariba mayam sing ase ngasai gi jalengam hariba ps hawkim ni ibal se yawbni hana so quote tawri ma adu bo maitai ne help to herse mai kanona ps hawkim na ai jalengam de fully padrim la ima hai du krai bok chungge de ima du de justify to dingam de adu bo hairo men khalaga so khoina yeng mo matam da sangai bo cookie sing de krai de khunda aya mana sing de loin khunda rangani tambak ta lai de hana settle tor bo kanggu khra khaki wane bo adu ga sing de loin khunda bani sing ji di hujikta kanona bes atiem na hai ba raj nampam bi gi do techno policy nagagi ni cookie gi nati hai na example technopol da tar jo nagagi lam da khunda hali do mai tena khunda an bo irong gadra nagagi khunda la ga tar ri ne nagagi lam da ne le ri do ali di adu gi permission do naga ne pirang ne cookie ne mai tena ko piroi ai ko gi matam gara mi manga tara mating pang thok pang gi ya mani na ko no lo 100% guarantee to ding am de ko yarum bdi ayo adu bo am su yang se ba mai tei ma chana manipur gi administration da is oidana secretary oidana chief secretary oidana kadai for ga thawak torong ge ji mi loi khang ngak tani hoji hoji su ko ge secretary de phami ba officer sing gi maroi be thawak ti mai tim ja am te inthinga yaudram ade di policy maker ese secretary phami ba is officer sing na to doine policy maker da cookie su naga su lo yauri ne moi ne sem jo policy da refugee ne tre to ji paisa khai to kai thok ji adu to je di matam de gi minister du da officer sing su da moi na plate tor gar potu lak toine Smana rehabilitation package ama same si adu communication to bugi si ga jam nei bani madumakti ai adyam kum ne chathe jar roi ko live poti officer sing do kanano police officer sing do kanano police officer gi na yamani mayang na yamani naga su pangyam yam de police officer matam du da aru laiba is officer ips officer mayam dana mating banga lai hunga kane adu ri maitai da blame tawri du de sum banga ai bane oni hoina bija pitaki cheng cha khara matik pang badi matam adu di pang ngani refugee si di loi pang ye se mizoram mak na su pang ye da khoina nang kari hai tare refugee na hoji thamda bani ngali ne ko ju thama me mizoram da di sang ko refugee da me ko na refugee gi status so india gi na leitam ni na refugee thamda bai bane ba an matam do refugee gi cheng gi paisa bi ko ga na stc masel ina ba scu ina ba me am le se moi masen communicate to bu do adu yi nga kan da di koi mating pangge do government na to buni khoi na te ba khulo na ba ta mating khar pangam bi ari more cha thok jasin to buni na paisa nang cha pangam ba lanai we na khar torom bi as a community we na organization na mana maiti organization na mana cookie me ang adu ni ga na khair ga to gi bi koi na ta da bana ra koi gi kan de thingna ra tring khale ba se 1970 khare lo koi media organization de le ni tarak te ba aru ga 60s ge dai da aya mane ba khar chang ai da ba su pan budi yorong ani 1960 da 30,000 chang ya do he na chang ngani hojik su chang ngani adu na ne ba ko na border fencing to gen hari do chang ak danab ne ba adu border fencing to je kan mo object to le akoi gi sona kan chang do gen to je ga re fmr lo thok su ya di fmr adu sigi po si makhoi na to je ba pon hat ne adu ga blame na khoi to bu ne hojik chaman bhajana thing ba fmr bhajana kai gi hoji ano ba se ama se mai na fmr mo ta si bhajana implement tor ba adu di changtok changsin de dum yani kano dia roi ba election me dia roi bene an adu potu sang tar so legally sang do ni legally sang do ni ma gi document thamaga changaga maram piraga kana odo no kai no na hojikti adu thena lisala changa ni adu kana no nyum da phamjang grani adu hojikta cookie langna bang ngamak thar khanda makhoi su ju waram ne ba cookie langna am dram ne ba even kai honorable mla mane mami di banjar ko ma gi area da cookie su yam le re lai be sing da indigenous moi gi tangkul kangbo sida ot nei bire adu tore ga na assembly de bok putung ram adu orga di makhoi de aso bo threat ne bo ji le ji ana suma threat chi kamaina le ino kamdong no le re no mo yin khang ko ni border si moi le ne khoi di tampa mo ya da khara tasala le ba ni border le ru de khoi de business to bo mo ya da khara jiri khara pon le ba ni ka su yam na service ro le ne te ba makhoi ne ba phajana le di ji khoi kano me ya da border me kano le na me di mori gi kano ji moine pura control to romini naga yam le romini kona 1992 ki irang matung de mo ya matang to ke bione anu siki pochi an kan da di border men ta waji sipai ga
naga kuki ga ani tawjabne moi tawjariba moina lisan lalle aduga government gi di mi lebidu charai henba siba mayam du mateng pangba panggibe wani manu government policy ni akoina haiba ngamdre aduga akoi gi age maitei waina mada yam kanna mateng pangi ana charge torgadi madumakti haiba ya bai pangai haiba ni ai di lawi madumakti tawgiba akoi hujibokta record chu thengnate ta chu ta de aduga maitei waina personal waina individual waina natragana organization waina pangangani chu thajadi aduga mi amani sum thengna khona ba ayam mamang banjodo pangna baduna amani aduga apun mugena sum tawjebo kholondi kanapti yawden khale ana masimakti allegation haiba tare ko adu allegation na lawningi ada cookie sing lakpa koge hana lejerba di tonga mamidna se 1881 da cookie si lising mga tro ai asai hapesoro ko miya ko lising mga tro ki population layena hai nagana yang khai mapan ba hai matam dugi 1881 ni ko ahan ba kano lobus census lobus adu lairam me sidi khoi dum ya ada idir lairam amnina henkale si kra henkale no duna tonga mamne adu na ne border fencing to ya han biu FMR ji fully anova FMR ji san hello anova ji phasan san han biu anova changam kumi do khoi ni laurina changam ga roina adu potu moi jo dum support torga illegal immigrants ji di tok pa yani aduga kasu khoi support tono maram ji laite tawsu tawroi aduga hojik su khoi di tok wana lawini moina lawdu bai wane yes adubu ngasagi churchanpur si Chujapur sina separate administration tan targadi adu pithok padadi kasu kaidi haibagi statement sidi makogi lam sok iso tigi wasono na tabida ngasagi division of Manipur sida kasu kemta ka haitare kem khanda haitare second thought later bagi mamita da president hoi Chujapur ka lokthok ki bidu kasu kaidi Chujapur lokthok tu Manipur dai ni lokthok sumai haina bam lai aina karigumba aran bam tawgen khalgadi mi na aran ba tawrusu ayaba bitho हमरे रान ब तो वो यारम नि ना मान जो आराम तो का केम हैरा अनि मसे लेजिटिमेट होइना बा अदि जो चासमपुर सी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दा एखोइना सगली हरगदी नागा सिंगी पोंगाम दा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दा जो कुकी सगलना तारिबा खुंजा सिंग कुकी सिनम सगलकनि हेबदुने मागी केनो मा पाम बयवाने अरो तसेंगबदी मदु अचुंब खोंथांग दि नते अदा अखोइना यंग हबु यारेसे politically एखोइगी बा बाउंडरी हाइगद्रा areas di leng na dum lerga emotional oi ba keno simadi koi khara manga bra ha bese koi simadi am section bam changyam masai sidane ba koi na hoji laur ga su phone ta bang am trisi masi kai kino da koi na ngaling da hoji pudi koi big brother oi ngamdre di population ji gi ta khana raga koi no pigla ka tor ga nam tor ana big brother ni haraga big brother gi role si low bhai ho da ba mayam bor gadi mayam mo mi to hun to thabam le ba se akoina si imung da machin manau khana kan da ma pa na angang ni to binu ma adu to ada to haibna simu mayama to nari do ahal duna kai gum khara thabi ba haibo potu ekoi di ya hog da bra natra hai hog da be polom changye ba ai hantak ta sum pa bane ukul times si ekoi angang sing mo pang hin to bani article fazbam khoi re ba 1990s da koi Durdasan Kendra Imphal da sandoki ba hingmin na si koi ni seyama koi kanoi DDK kanoge Delhi gi kariba seyama lebne adu so kanoge India gi integrity gi Milesur mera to hamara do adu gi style da adu gi copy hai tare adu gi sakpadu gi ma phajana ireba da 1990s da leramba koi hingmin na sebo khoi habi gi wakhalon do fujikti mangbogum tawre adi 1990 je kuidri dana sai kun ga manga taruk tangari ba sai kuntraga manga taruk sidi da changes me amam lakhre live changes kai no da khoi gi losing basing china politics identity politics loi tawre identity politics tawra abni na community wise gi magi kari ga haitar wakhalon saga na bo honor ba kari gi mayam ne punchal lakanda khoi ji se khoi maitei masel bo harisi maitei masel bo da khoi ye ki salai gi smaina khoi ye masen gi khoi gi kano sagai gi adugi haibagi pot lama to bodona bot le pada su sagai mana da bot pining ba bot khom nu ngai ba khoi di yumna mana ni sagai mana ni ngon bot hade bi haibadona moi su community gi politics sam hek to si community gi politics ni punjal kan da di
different identity labor, different culture labor, different labor, chinjaki, karigi, loin kiner with the Amana couldn't tell him. And a sea posi, a coin, couldn't young hold them. Could you mean in a individual work that a sober around this so young? Say example, a coin national highway chapumatam, national highway the Gari accident to color. Far send them a thing, Pangdosi surrounding people seem to never. Surrounding people na pang iba mating do ekhoi na media da karida natraga ekhoi na sen wari lina da na madu thaga na boy posi khar wa le okay are labi thalaga gari di pisham lo bu di ekhoi madu focus aur ane headline ore are Imphal da zo adumai moina lak po matam da Christmas ke kathel kar ko da lambi lamang na ba ma kan bi gi ma ga su wari li roi sona kan furkau cha phu wari du li doine are tampak chalu kan pisham bi re adu phubi re adu adali ru doine ana sigum bagi bad taste mayam hai tar bad news becoming good news hai ta nation ge bad news is progress is not news trouble is news edo adumai na tawdna ekoi media de ge su section log da hai tar ekoi di paun ware lore du nadra bom ka mi tara si as wiring as headline lai re do mi tara si bi imung tara dun ka pom ni do koi khalu de ekoi headline lai du ne adumai na ekoi de su ekoi gi paw du ne hen maroi ba national integrity gi state ki kari gi si yam kupthana yam naina hodaba aduguma mayam dugi macha macha adegi aiga individual amaga khatnabada community wise ki wena wangana giba adu wada ana palanga na mayam do aduguma sum tasalaga yam khal aganda di se luchingbo iba kambu yoro na du marta ade maitei de duni nagana duni kokin aduni hainer ka doine luchingbo sing yaudi na kan bi dura adu thoi ba thodok si akoi masa masa mayam hadi micham mayam sing asena magi personal level dagi community level dagi tholakpa aso problem amne na haige dori bra otherwise luching basing aduna akoi na thagal jidi luching basing aduna akoi masen nungsin na basu maru hunba policy samba kaya thabak pakat puduri makoi loi tawdune tar adu se maru problem ni maru problem ne di vote ever yore right ko vote ever posila kan di ai vote ka bane ai vote ka na bhana do ke dewi aigi praja singtin aibu yahan doine yes aibu yahan ge de ke dewi praja singtin apam potu hai doine moi apam potu pi bang ngam ngam de be hai wo ti ai na adu ri ke dewi maru ina singilam hoji ai na saida ai article am par ko ne koi tangkulam ni ibani koi idea manipur simana soiter ko mayam dogi live ni adu yeng kan da ke dewi ke da makhoi gi awat pa asot ma mayam nuai ta mayam se masi mayam ju putho ga hai doine right madu phangdabagi maram dudi amta neina royo se example sing matolom de yumanga ka khuntareng khalo mada electricity pi ba adagi te water pi ba arai ba thak na te na ai lambi ji adu yo ba ji arai ba na te ba adu mayam du putho ga madu ne issue ma thangal ko dene khoi sidai da tribal welfare ai ba ma thamin tribal khakta ne main tau jarim hill areas committee in thamini tribal khakta na ni mai te yam chang ya pote duga kan ibal muslim bok jang ya pote sigi pot myang gi men tok jabai posi sigi blame se ekhoi mi ti bi ne ba tribal welfare gi pi ba benefit myam do tampak ti yon tho ma chakrani paisa pai rani ada adu sona kan na ma vote komom dai di ekhoi phangge ga har ko de ne ada mai te sing jena pirak tre moin la ho re adu to loi hai du ne adu di pa Imphal da chahi manga tor ki manung da ani ka hum la ka Imphal thokchar ba kang bu du di loi chum me du tai mai te bi de toi ne na an sigi pot me am si ai sum moina iba article ke gi yanga uiba se MU ki reservation mo yam kan ngang je RIMS ki reservation state ki reservation ke MU ki reservation ga RIMS ki reservation ga khena ba kai no ji amu han central organization ne amana state organization ne kana problem la price amu han ning jang ye MU ji strike ka taw na taw na kan do da state ki ono go thok ne ba center de di schedule caste ka schedule tribe ko si schedule caste ne masing yam schedule caste ne masing yam ni na schedule caste ne kota si chawe are sida di tribal ne yam ni na schedule caste ne yam de na ado state ki organization institution na tam ni na central rule du panjala kan di maximum number of tribal si benefit phang de ba ado ki potu state government de tai ne mai ti de tai ne ado mai ti ki question na te state ki question na te central gi ne ana sigum mo yam issue mo yam je adik Imphal si yam chau khat le hai Imphal chau khat si kana capital city ni capital city di infrastructure khar le bam chang adigi akhoi hoi su administration sing
खरा फतबा हाइगद्रा मौजेल सिंगदबा हाइगद्रा थबक चुमदबा हाइतबा हाइगद्रा यावगिदबदि नतेको district head quarters sing bawdi tangai phadana mai facilities sing do yam loin thambi bam di phayeba adu su to hodre adegi moina sairi ba maitei ji na sip minister wache ukul dagi anirak sim su oiramni ukul da summer capital sangkot amdri garino sip minister ani oima tamaji amadi ani hum lo oirini amadi amukta boiba male adu sahi tara gi mathak te sip minister lai grobane yes adu idi summer capital mo ukul da thamji tampak te di sa kan di assembly pham noi de kul pham jerga pham lore tameng de sem bai teng no bol sem bai adu gi policy program de government do jaga dong ne ba adu sim so ibai du mai ma kha de mi me am so gol ine right adu hojik ti moi kai hai 10% of lands de that decision moi lore mla yamani na akhoi di madu khudung ja phang dire hai sim so oi ngai du de mai so gol mla me am to ga decision la ho bu dia da right adom de di tau dire ba anu sim mo pot me am la ya de gi se Manipuri represent to kanda Manipur gi masak tak na ba culture gi kai gi to kan maitei gi pot hak to ya gumo maitei gi potuna moi de culturally khare hana develop to gi bo ram bi ai natraga mapan de gi madu to kan sin hana phai si to gi har po ram bi ai madu gi tonga ma so le bam to ya ba tribal di khon hen khang gi to ai khoi gi recognize the 33 la re to po me angolo pulaga around 40 me la re Sigi mayam sigi amana mo haini amana loan mo sigi represent do dia bote represent ji single to dong ne Manipur represent to wa khang to dia ro dong adu torka to da hoi apun ma sem ji ga bo pot lama adom de di khana budi ai ko smai to na khoi mayam ji amakhak thang to da tribal mayam ji yawa adi ate community ji yawa kal gum pot lama to bu ya bra ga to aduna to ma chakre aduna ta na khoi ge ta taw ge bo pot lama ata la na thang je le ba ana simo pot mayama liawe aduga political leaders ingina policy sema matamda tribal gi adugi adana semi je sisu toroi dum Manipur as a whole torena Manipur as a whole to kan da mafam dagi matung da khudong cha batam pi ba miya se moi gi di tribal gi siksu yango hoi khana chaina na irang thok pudi gi sen gi bana mani tribal MLA amata Imphal da mayum lei to ler mo magi khundu da di vote me cha ba ga ne ate man da sa pi jan de ana Imphal le loi le ramni na accommodation do ma Imphal loin tham adi ma le ramni accommodation loin phang ne mai khul de phang de bai wane ana sigum bo pom yam si yengom changi adu moi ADC da power PD hai ADC da power PD si tribal MLA na yam ne marni kana ADC sina power si phajana pai ta tribal MLA ji ki thabak si yab drin khale ba si akoi tampak to su panchayat ta kya PD da na panchayat ta power si pithok ga di MLA jing gi power si handar ga do ne ba ma de power dim ga tani power do yen thok na ga di amoi phangoi do ne ba sigi pom ya di MLA jing gi khut ma ya am le ba adu MLA ma yam de khut ma tei da lon blame tor ga di adai du la adu sigi blame ju tore adu tori ba blame ji for example ngasai gi through Manipur government gi khuthang da ching da pi ga da ba khudong cha ba mayam ma yohondre loi sai phone up to thokre ha gi allegation duni yes maduna even chumme haina khala phawbuda ngasai gi for example Nagalim gi hairo makhoi gi demand sidi ngasi ngarang gi dinati ha batare sidi akoi state road phangdring ai digi dum leiraba demand am oina dum ur ha tare it means chakhot pa valley dene chakholi ching dene chakholi chakhoti gi mamang sidagi ngasai gi Nagaland India independence mang di le admai tok dana mo gi demand se torok re adu 1980 deputy ho NSN IM lakh re ha batare aduna demand se makhoi gi demand moina hairi sidi moi di akoi di hana separate le rei British ke makha da su leram de aduga ningkha tamsu nongma halinga degi ningkha tamme aduga akoi india gi padam nati ana sum haijaba mo si ni university oina recognize to weju hiring hetar aru target nga sagi development gi disparity laibase te yam kanna haiba man disparity laibase di kona sina marmor ga khoi to khai ta na phare habi gi admaina agenda ma kona sagat ma male adu ahan ba agenda du di akoi historically akoi to wana lerei pulakte haibagi adudagi demand se push to wo ubani na size dane an moi da aina sai NSN ga naga ga ni kai to na reise okay I know ji hai ba naga miyam gi po ne ba naga miyam na koi idea Manipur da pamak tre haibe po che ji ki po tu de lai ne ba chako thorang da disparity lai haibe disparity lai se ado hoyares NSN gi di ral na bi chu me ba before independence moi di 1914 to 1918 the second world war like second world war to the labor code same that Nagaji around 2000 madu aya mana Nagaland yaktani ko 2000 gumasi
France the Thai ba adu ki tharo ba ki halak padu da makhoi si naga si united li thabuk tong ni sin war lor ga naga club sem gi ne naga club sem ro tung da 1929 da India da Simon Commission la kan da makhoi si India gi independence bi kan akhoi tongan ja hoge ha na da bi adai di hawe adu bo adai di hawe har ga su mo yang kan kan no de natte adu khar son har kan da NNC akhoi gi naga gi national council sem kan council sem kan da akhoi gi kan no sila ka do ne independence ki demands adu ga 9.8 ma ai mamang pan adu loi lak to ne adu na si maru ina si pochiti Nagaland da base loi to ngak ne aro khoi Manipur gi Manipur gi constitution le jerami constitution draft to matam na makoi lo yawi mo si yawi ne MLA karini pun lenga pai min ramine ha ai ai ma ya ai ha ma samje gi to jail changwada naga yawi yes Manipur gi cause da mai te gi cause na te adu gi cause mayam gi kheno da sai isu ma sam sa sum thap tong na re do ai Manipur gi suda jail changam ba ngam ba nupa duna magi marana gi pen da ba ma le do ma as a leader sing da sala kanda madu mai te na smai to bi re na hai gi khudong cha phai da fange magi so gi ba sidida mana to da ngam ho da du kari dai no do koi khangre madu gi ku khan no na ba da mai te na victimize to bi re ba victim card pa ra sakram ni na ada lai ba Imphal ka character ba ka su thok ta ba mai tu lo ga bhap ta da di ma du sum boi ning ya aduna anti mai te feeling is sagal le ba aduga madu gi khudong cha ba du akhoi na su pisal le mandi akhoi su mama to ba da su mom soi re go do men khat hodre ana sigum mayam si moina ha dam ga yawi all Manipur have organization sing the tribal sing phajana represent to honde akhoi gi space pd have do adu sumom bai sumom da asoi ba masam sam mayam pile up tor ba ta adu pile tor kan akhoi de club thadar ko ne adu gi mayam do gi khudong cha bani handak bs atim na ma gi interview do da mai de gi maral series mayam series asum ba khare yawen kal juma do asum ba do personal ba na tra organization gi oi ba wara magani organ ga as a whole mai de gi oi bi na te mi amagi asobi de leini natra aina mai de gi against thabuk to ba against thabuk to ai yoina individual lecture so mai te wena de ai represent to ga to na ta bani na mai te ne na loi lo di lan ga ne among the mai te fata ba yawe ma hai bi hai among the mai te adu to loi hai khoi chu dum among the cookies among the naga sing to loi hai hai adu bu as a whole naga wena as a whole cookie wena khana hai ba du di ai chu mena khande aduna bs atm gi charges allegation mayam jing je madu aina khan ba da my personal level da in a civil in a sen gi mi yeng da man bo potu nen khale adu ma deputy prime minister ne aduna organization amagi po ne adu ga kanwa di nate naga gi mi adu personal opinion ni haibadi yaru duni hoi ma hoi moi na ngam si personal ta dre ko khoi na ngam di mai te wi ro su mai te wi ni ngam na te ai personal ngam ni ma na ngam di ai masana ai ene sen loi na ngam na te ko ana haire di khangre adu natraga di moi na ngam bai che ene sen ai ne na logani adu ene sen I am na yeng bam yeng do adu ne han ugani to wudu ene sen I am je ma khoi na ni yang ga do se oji ti na galan de bes do jare ko Manipur gi Tamenglong de hogi ne mo ni jang do ne Tamenglong de gi hera ka ai ba ko gi loop ama hai tare ko dharma ga yimbom moi ba ko gi lining ga mai le na ba ko gi jadono gi matam da gi haudom ba I ho ma de gi ma gi yes mo yes pistol se dum palle hata jadono gi matam de ho ya ani ga dino la kan da kana pijor ma kha sa tho ne ko jing na mo no loin pai ne ba jelero ga jino ido na kan da thang rom ne ba aduna ne ande jelero union gi kambuna kana to hai je mo ba tu la hai do hai do man sigi po myam jing kan da di koina asoiba myam ju putho to ngana de nusina da sum he kan na koina singo myam ji kupsel laga progressive oi ba kitang constructive po to yaringe ta no hona ne ba fatam ngak ta nga di ai nga sai di around 40 minutes nga ngai ji mo ji fatam nga di taning oi mi adu ma ta saw ji han gi chang di yam hen kat kani na advan tham okay fatam nga nar di saw bu temperature hai tar temperature hen nga na bu maram oi gani maram duna amana ambo bu hen understand taw na bu hona ba political demand bu ero natraga yaning daba noina daba mayam le bu ero masi understand taw na bu hona targati amana amagi point of view understand taw respect on targati Manipur le ba charang na bu mayam singa sitam na tamna subside tor por kan yaduga peaceful and coexistent to we abadum laba damdam ama the idea of Manipur hena do da lakani and this has to be begun from every one of us ko mi pum khudi maktagi loina maktagi taw mathuk tagni habigi norsida ngasigi beyond headlines ki edition batang lotion jarga thank you so much aduga losalak pasida ko gi Santosh electronics ki maike di yam chamba khudol matang ai go jata
present tawjari thank you so much once again Ni be pun umpus oro bisitha chapunu chari SKTV si Manipur miyam gi konjel ni Manipur miyam gi voice ni this is the expression of the people of Manipur and the state Manipur so when you support SKTV when you watch SKTV you are fundamentally supporting the people of Manipur and the state Manipur so keep supporting Manipur keep watching SKTV thank you so much khurumjai Lengsin biro Santos Electronics Singjamai Leksang Them Lekai Yung gi home appliance sing da natana luhong bada sang da bayadraba yum amagi makup mata sing da natana washing machine freeze TV na singba electronic items sing wholesale rate ta phangan maga loinana adom yumda home delivery khudong chaw su pijari Santos Electronics Singjamai Leksang Them Lekai da adom gi yumda changdraba yadraba potlam sing amadi angangi sanapot makhal suna phanganjari adom na kariguma mobile ma mathau taraba mobile ma anobo leibi gen khanbiraba adoiba tarabadi Santos Electronics Singjamai Leksang Them Lekai miyam gi damukta thonglaw na hangdon leiri makhal khudimaki mobile khudimak phungbigani adu su kariguma adomna loan oine EMI da thibiraga lobi gi harbasu loan gi khudong sabasu pijari Santos Electronics Singjamai Leksang Them Lekai